Hello everybody, my name is Oliver. I'm from Slovenia. A lot of people in Slovenia knows me as Oli Walker. Actually, 4 years ago I decided to walk from Argentina all the way to Alaska. I started really good. I walked 1.5 years all the way to Colombia, and then because of COVID I had to stop. I returned to my country, Slovenia, for 1 year, and last year in April I came back, and from then on I'm moving on. And then I was thinking I'm going across United States. First option was to go across on the coast, but then I was like, okay, I would like to see Texas, I would like to see Dallas. I would be really happy if I would be able to see Luka. I would be really happy if I would be able to see Luka. Lep pozdrav iz Gvatemale, točneje iz mesta Panajachel. Mislim, planiral, rad bi šel čez Teksas. Tako da, če bo možnost, upam, da Grega gledaš ti tale posnetek, ti ko imaš veze pri Luke Donciću, Gregor Sevšek. Če boš zrihtal, da se srečam z Doncićem še v Dallasu, grem čez Dallas, še pogledam si kako tekmo. Glavnem plan je, da grem čez Teksas, pa pol čez Nebrasko. Lep pozdrav vsem skupaj. Tale video je posebej namenjen za navijače Luke Doncića in Dallas Mavericksov. Nahajam se v Dallasu, verjetno veste zakaj. V ozadju lahko vidite areno American Airlines. V bistvu zdaj čez 1 uro, čez 2 uri se začne tekma Dallasa proti Indijani, katere se bom udeležil. Še dodatno pa sledi čez dobro uro srečanje z Luko Doncićem. Tako da to bo še dodalo dodaten, kako bi rekel, vrhunec bo naredilo res, tako da jaz se res veselim srečanja, mislim, da bo cool. Mislim, da bo Luka nocoj še posebej motiviran, tako da upajmo, jaz upam na vsaj 38 pik, tako da uživajte, pa lepo zdrav. Veš, da te Slovenci podpiramo. To, kaj delaš, je res vrhunsko, jaz verjamem, da je tvoja najboljša dela. Ne bom te zadrževal dolgo. Zdaj podpis, da te bom prosil, gre se za to, da ta dres bo šel na aukcijo, da se vrnem domov, tako da bo šlo za nekaj dobrega, ne bo za neko prodajo, karkoli, da ne boš mislil. Samo bomo zadnji, Kjerkoli tebe odgovarja za en selfie, in te prosil. Take stvari ne bom te pa dobro zadrževal, res, car si. Vrhunsko stvari. Jaz ti želim danes uspešno tekmo. Hvala. Čakaj se, vlada maska dobro? Ja, lahko. Luka, and I make a little turn like 200 miles, but it doesn't matter, it's all worth it. Meeting Luka, it's really incredible, special in these conditions that we have. I'm so lucky that you managed to this happen. And yeah, so from now on, tomorrow I'm moving up and I want to walk to the top of Alaska, to the Arctic Ocean. So hopefully I will get there in 7 months, and in front of me is another 4,300 miles of walking.